ki khubor ka Batese TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi hakerdob ying jongpi Ka nongba mulang kala long ka kenhun banyora ya kanam ladu ha ka lempung yele ka Super Division Football ukyang nongba Memorial Trophy balapanya da ka West Jaintia District Sports Association kani kala wan hadin ba ka nongba mulang kala la pan pelim no da shigola no persya ya ka demtring ha ka jinya kon final kapala long hamadan kyang nongba stadium Jowai ha ka khatsau tarik uno pra arjar arpsau Ya kani kelempong yelek kai lapan ha perda do MLA ke Jowai constituency uba Wailat Miki Shela ringkat ke Jiadon Lang jong UMDC ke JHADC uba Lakhon Dakar u District Sports Officer jong ka West Jaintia Hills uba Ke Pasa u Working President jong ka West Jaintia District Sports Association uba EMH Pasa Hadin ke jele kai u kongsan ringkat bat kidkhot jong ka West Jaintia District Sports Association kilasam ya ka kusnam bat ya ka trofi sya ka kenhun ladu ka nongba mulang da ka song pisa ka basilak tingka kat ba ka kenhun ka bawan baar kalayo khor ya ka song pisa ka basan phawajar tingka Hakani ka juga si la penko buram ya ki arngut ki referee ki bakenthop ya u bulmi phawa u bala pendep ya ka national referee level 5 naga benta usnam arjar arpulai bat ya uba Sebastian Shooting u basketball referee u bala kalalong u baningkong na Rilom Jaintia banyo ya ka kerdan panel B BFI referee Ayo to organik final dia ni silap sanpa wajar kawa daslam mendim do ai ya kajin rap ni benta ni mulai man dapoy do ma Wailat iyo gakti timon kiti diam dewa terwau wa o ya ni da final itu wagi nongjok wagi ranasok kubesi pun mai jin sebunian pi ni ni mulanya Kijin dah bahagi yang pi, nalor kita untuk kita kikam kita det, nadu ka jendap sanfaf ni yang ni, dalam ni muma Wailat kami juga o masnya bah, mio ini pendiat jadi sanfaf ni, lembah jinrap yang ki dewa, jam di waktu minister. Iyo pernah setiap kesan paus dan buku kuping. Dan seterusnya problema bon kam diudara pilih betah yang ini. Kam hari ini Meghalaya Games bon kam jiwa kami diyo di dalam kam saat walaupun keregi ni betah walaupun buku kupingnya dari Meghalaya Games. Kam juga kesian kunungkong kawan u MLA yang ini wow kia sekemat aku kod ya waro dia sukian yang apa kau dia six kawa da labor yumiau MLA i da kularu jinirap yo pen yo i perske lalu praktis ya ki clear jong i hawaro ki sprint kiwa dawi si berkai ada di Meghalaya Games. Surup wo biaso ya kerelang mansket kanika kajin tot kanika Meghalaya Games nuruti wa harus nam dayo ikipun ki medals kiwa lemba kitin tersan yang ma Wailat niki kamju surup wo biaso nuruti ya ki kam mulai sekemat dewa kamu doang atau asin beruntung
Orang ki disiplin le, dari transit ikat ni pengkrek lagi, ya ki players yang ki, bau pukul dah, dah siang ujisin, ya umawai lah kuda. Memang sikit usuran sikit yang gaspor asisten yang ni awal yang Yurkia ekonomi kerat UMG mesin kami nulis dia kenapa gaspor apa ketersediaan yang ni yang nampu. Pada tena me betul yang private yang terhidung jai tiap yang iwak yang nambah. Nasnya kuda yang mentalang, wajah support yang ini ke tournament. But ini ada punsnya dia yang aman dah yang awak kelam makan last final yang super division. Punsnya dia yang aman dah tiba ke prize dan gadusan pawajar lalu pawajar dulu. Lebakan di yang mentang super division tak kejungut kuat bomha. Bakat tele dan mana guna pada cilak kesan pawajar. Dan yang tiada gila mana cipta kejung evensin. Ya kini ki tim kuya cimenta ha kini ke tournament. Tengah unity wana api lagi pajak. Kamu unity gi wana ekonomi kuat umi kuat yang support ya kini ki tournament ni ya ki disiplin ya ki sport. Na unity na lagi pajak lagi yang umi yang support ya kam kini ki tournament. Neba nela dapat ni ke final lah di urut dapat madap kini kemadan. Tangla dapat wani ya di group stage. Member tuli ni madan. Tengile cegi ni kithan, ile le dapat ni cegi mo cita capareng ya kini kilik di pair. Ile popular ni. Neba ile kila ada job le ada run na team yang kila ki support bagi ni. Betul tak wani ke spirit. Tengah unity ya betul. Lagi di sistem gudawan le ipatba yomi bintol support di mana boy final ni tim yang pi Henry to support dia ki la gawan benta la da job la da rengile neba sao si yo la da one di festival le po kat state yang ni la da one di international artist ta Kenya kemudian da Kenya di singgil tang la da M1 di local yang ni sao si memory tengah unity yo waktu pemba yo support di kamu yang ile ngane yang ada mi cekmat o support yang ni tournament unity yang nasi pemba le umi cekmat o support tengah bakar pare le pemba waro ko MNI kamu ketumpu dawen ko magaya games sang na do ka arbawi terit dawen ko opening ceremony hotai Ranger. But apa sendiri tak closing kagani kecuali komandan UMI kate. Kena unity ya kemasan ajar mut di partisipan kuda cimenta kami Media Games. Kena unity ya kipat pak yo ni UMI ya kinangwan dua cimenta kaki disiplin prepare.
Let's go!